Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Lucas Kapitulo 6, versikulo 38. Mangted kayo kat ikan na kay mati Diyos. Sukat anaan-anay. Nasadsad kan agliplipyas ama ipasabok to kada kayo. Tati pangrukod yo iti sabali, isuntong matla ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Kinapudno ken biag. Apay ngawan pay lang ni nanang mo konay, katrabeeng. Nagteksakan kwa na. Madamapay kano ti eleksyon da, tatang. Eleksyon? Apay mangpili damanan kadagiti opisyalis dan. Kaano lang hindi nagbubutos da. Tinawan ngamin nga da eleksyon da iti organisasyon da, tatang. Kastaya. Agdakon! Nasaya ka nagawid kan nanang. Damag-adamag ni tatang, no apay nga awan kapay. Lakay, kablaawan nakmata. Tapay kumakablaawan ka. Siyak tinapili a presidente iti organisasyon may. Wow! Congrats, nanang! Sa wakas, nagbalin kan a presidente. Nagunod mo tinabayag nga ar-ara pa apong. Oh, lakay. Ayan nga'y di kablaaw mo. Na, apay nga'y akasta ti sungbat mo, tatang. Saan ka kadian naragsak a presidente ni nanang? Kasta day tamam. Imbes anaragsak, nakakusilap. Diyak amaw no anya klase ti ugali na. Awan latam mo kaon. Itata ni nanang mo tinagbalin a presidente. Awanin ti oras na dito'y balay. Ayun, anya. Itanto pa yung miyembro laeng. Sahanin a matatao dito'y balay. Day tanto lakit dahin ta pinagbalinda na presidente. Nagtapok mo tanday ito ipadpadalos ni nanang. Urayak laguyak. Nay, apay alinlinisam na itapangidulduli na kadagiti gamit ka. Impalinis ni nanang, tatang. Pagbalinan na kano nga opisina na dito'y balay. Opisina? Opisina ni nanang mo dito'y? Apay, kitno aday bagbagada nga opisina day di asidig ti auditorium. Adda, nalawat ti opisina da ijay. Ngam sa bali latta kano, no da opisina na dito'y balay. Taapay? Tapno adda pa nga si kaswan na kadagiti bisbisita na. Bisita? Kaya't mo asawan. Adu a tao ti umay dito'y balay. Kasta talaga, tatang. Presidente nga ruden ni nanang. Kitaham day ta. Agmalmalamanan ngawan dito'y balay ni nanang mau. Nag-oath-taking da kano ngamin. Ni, ada bisita. Mabit lang, tatang. Inaklo ka tanjeri daw. Si kamat gayam manang. Anya tinagan mo itayan? Sylvia, apay, nalibatan na kun. Ay, pasensyakan manang. Nabayag kami na saan ta nagkita. Ngam, idinaudi ang nagkita ta, masikog ka. Ita, masikog ka manan. Si kamot. May ka manon a babym day ta. Maika. Ah, ha? May ka sa nga pulo? Ay, nayunan mi pa'y kumaan ng huston. Ay, anya ti masapol mo manang. Pasensyakan tamadamaak nga glinlinis. Iso anak ka apron ken naka face mask. Ada ni Madam Presidente? Madam Presidente? Ninanang mo si Kamot. Ay, wen gayam. Awan diti balay manang. Ada siguro ni Jay office da. Ay, kunak no adda. Sayang. Apay aya manang. Ada ka di masapol mo ken kuana? Ay, umaya ko madumawat iti bagas. Awan ngamin isaang ko, akanan dagiti anak ko. Anya? Anya ti uray ni Sylvia di Tasalas? Urayan na kano ni nanang, tatang. Ada kano masapol na. Mangrugrugain. Dayta ket ti kungkunak. Umayan dagiti tattao nga agpatulong ken kuana. Akasla nakangat-ngato a politikaw. Anya kano ti masapol na? Dumawat kano iti bagas. Bagas?
Ket no makugtaran ninte pagbagasan tayaw. Gaputaw ang karganan. Bayan nyo laang ka di. Kasta talaga ti adda posisyon na. Siya pa'y nakabintilador agbuy-buya iti TV jay salas. Dumakil to man iti babayadan tayo iti kuryente no kasta. Kababain mo't no saan ko nga asikaswan analaing dagiti bisita ni Nanang. Kasano no amin at tao ket umay dito'y balay nga agpatulaw. Pangalaan nga ni Nanang mo iti itulong na. Sagasalop abagas day taited ko kan kaatulong ko, Sylvia. Agyaman na, Madam Presidente. Isukat nga imbotos ka, ide. Tamok at talaga ang makatulong ka. Ay, adda ka ide-eleksyon. Kaslasaan ka mo ta nakita? Adaak, Madam. Ijayak likod ti auditorium ang nagistambay. Nakita ka laang nga main ang nakipila iti panangan. Nakita nak ide, Madam? Kasano asaan ka makita? Kat mano atuon jay makan anak ka istayro nga inyahwid mo. Ay, nagadungamin ti anak ko, Madam. Sige. Iawid mo day tabagas tayong kaglutaw. Well, Madam. Thank you, Madam. Wan, you are welcome. Awan gayam. Ada malagip ko. Anya ti malagip mo? Madam, ada mantika kayo? Naibos nga min ti mantika mi. Uray mantika ti baboy no adda. Madam Celia, pagsulisitak ko ma para iti LPG mi. Naibos nga min ti LPG pagluto mi. Kat awan igatang mi. Kasta ka de. Sige, adamot kwartak ditaw. Itad ko kan igatang mo iti LPG. Ay, agyaman ak madam. Pudno gaya mama nagtulong kayo. Nulakat adda, tumulong nga. Ngamnawan, ay kat pasensya. Mabitla ang taikan ka iti igatang mo iti LPG. Nagmayat lakit din tirig na numakatulong ka iti patam at taaw. Uray ka la umisem-isem. Siyempre, naragsak tirig na. Agasaman, ni Sylvia natulungak. Gapo iti inted ko abagas, saan amabisinan, dagiti anak na. Gapwaw, tainted mo ti bagas tayaw, awanen ti kanen tayaw. Na, kano imbaon kumot ni ko ni amapan gumatang dita kantina. Datayaw, tinaawanan. Di mo la maawatanan. Katsyak nga ro ti presidente. Kahit, pangalaam nga iti itulong mo, kadagiti daddo, mga umay dumawat iti tulong kan ka. Ay nalakay no man nagtulong ka iti padam a tao. At dalat ta maitulong mo. Imbag ko ma, no dakkel ti sweldom kas presidente. Kaya no abunado ka pa iti pagpletem. Konay, asino manen ti bisita ni Nanang Mau? Adayamot. Kaya no ada kasarsarita na iti opisina na dito'y balay. Si Ripak man, no asino? Hay, inaldawan nga daw may atao dito'y balay. Ay, ni Tata Tomas, tatang. Ba, Jay Pilay, alakay, di talaod. anya ka no ti masapul day taataaw? Diyak mo tatang. Ala, umasidag ka. Denggam no anya ti pagsasaritaan da. Ay, perme, nagsakit na ito'y sakak. Numagnaak, madam. Ay na, nakasaksakit. Mamati ak anasakit deta sakam. Tauray mula ikidum-kidum iti panangibagam Manong Tomas. Isungaron nga inan ano sakti may duti balayaw. Tamok amadanon ka ditaw. Hindi nga minapanak iji opisina yaw. Awan ka kanumat. Kunak mga mga nak. Apay ko mga ilambangan ka ngay manong. Busy kami ng opisyal. Nang runa tasyak ti presidente. Ado, tas asikaswan may. Isungaron nga'y mayak laangan dito'y balayaw. Takunada nga da opisinam ditaw Wan manong, daytoy ti opisina. Umayak ko maagpatulong kan ka. Tanadamag ko.
Nga doa kalugaran tayo, tinatulungam. Kastaya, kat anya ngay ti kasapulam at ulong. Amok as anak apaayan, madam. Silyalata ka din tiyawag mo kanyak manong. Kuha? Kasapulak ti sarokod. Sa rukod ko na manong. Uwan. Adakat magatang ijay mol as sarokod asag sasangaribaw. Na, nagnginamot day ta sa rukodan. Katuna, tamanag tulong ka. Di na ka di matulungan. Ay, mabiit lang manong Tomas. Orayan na ka, tadalamapan ko alaan di tarwar. Sige, madam. Kunay, nangiduli na bijay ginatang mo sa rukod ni tatang mo. Mabit lang, tamapan ko alaan na. Nay, ananwam jay sa rukod ka. Itad ko kin ni manong Tomas. Anya, jay sa rukod ko aginatang ni Kuni iti 1.5, itad mo iti day ta alakay. Oh, ato'y nanang. Apay, an-ano nyo aya dayta, kat para ka ni tatang dayta. Di na pa'y mat usaran, tanapig sapay mat amag na. Anya, ay masapul kun day ta. Medyo agpilay-pilay ako, no? Kita Ay pa. na, lakay, mas kasapulan ni Mang Tomas. Mabayag mo pa kasapulan da ito. Di mo itad day ta. Kukuak day ta. Ay, batamang kiday. Di mo pa'y mat kasapulan. Mabayag ka pa'y amapilay. Ay nani, Mutoy pag day ta. ginagawan nyo mo itong dayta sa ruko. Di mo itad day ta kunak na. Ay, unay kan ayalakay. Dakas dagim imaut. Na. Saan ka makapan ijay langit no agim imot ka? Ay nanana, isumanda kamot amin ang malabasan ta dito igit ti kalsada. Nangag mo ti panangkablao da kanyak. Good morning! Nangag ko nana. Madam, kas kada mamutan ti awag daken ka. Saan nun akas idi abakot selya, wano nana selya ti awag daken ka. Ay, sabali at talaga ti addasaad na niya. Ngam nagrigat met nanang, nagado ti as-asikaswem, nagado ti bisita kanayon. Talaga akas ta, anak ko. Opisyal nga raw. Ngam ibusan na ti kwartayo, tanagado mo ti dumawdawat iti tulong. Talaga akas ta. Good morning, madam. Kastamot kan ka, Sylvia. Nay, anya taramido mo. Makialamano aklaang mat kada kayo, madam. Tada kayo lakat nga rod ti madam. Si kakit di mat. Sige man laangan, agalamano ta. Madam President, no aga nakak, umayak to ag-solicit kan ka, Anya, umay kang solisay. Kano inaldaw kan amapan ijay balay adumawat iti bagasyaw. Sa balin to no aga nakak, madam, tay gatang ko iti diaper. Agawid ta nanang, di pa ila naganak. Agpapareserbo nga agsulisit. Nala, bayam kadilat tanan ako. At daman ang bisita ni nanang, tatang. Hawin nga raw, di mo't lamay ibusan dagiti umay dito'y balay. Uray Sabado kan Domingaw, at dalat ta umay. Imbag kumamot na umay dalaang makisarsarita ka ni nanang. Saan? Ta umay damot dumawat iti tulong. Agigiddan da pa'y nga raw nga umay agsulisit. Apay, kunada nga ado ti kwarta ni nanang. Di mawat to pa'y kanya kiti kwarta. Naksayanin jay dulduling ko a kwartak. Nagrigat mat gayam ti agbalin a president. Uray basit laeng nga organisasyon. Amok akasta ti mapasamak. Isu nga idi pa'y laeng akong kontraak ti panagbalin na a presidente. Awan ti mabati dito'y balay inton bigat, tatang. Adda papanak. Kaya mapanak mo ti jay talon. Ni nanang kumamot ton ate agbati. Inaldaw mo ton na pumampanaw dito'y balay. Kaya ibagam day takan kwa na Mapan ko ngamin i-follow up dyan inaplaya ka trabaho. Barang maala akon. Ano agtrabaho kan? Kasanun day ti balay? Awanin ti agbate. Alangan mo't nga ikulong daklatan dito'y balay. Sayang mo't ati inadal ko a kurso no jak agtrabaho. Hello? Wan, siyak ti asawa na. Anya, kaanoan natin nag-ijay tambak? Ayunay mo taan. Awawawawawin. Sige. Umayak ka dagos dita ospital.
Uray jak pa'y nalpas dagiti trabaho ti opisina. Sige, umaya kaun. Unay kamutan, di kanto mga minagananad. Nadisgrasya lang arudan. Ungtan nagpailang may amawam no anya tinapasama kanyak. Amaw ka natin nagkaijay tambak. Kung nagtambli-tambling ka pa'y ijay taltalon. Anay ka. Jak amaw no anya pasiti bagik tinasakit. Anya nga timbaga ti doktor. Anya pa ingay. Saan ka kanupay ang makapagtalon? Gapo iti pan nakatukul dagita sakam. Anya. Ayaw na mo tigas-gasat kon. May awat aminon kun ka. Ay kasano nga inutong palbiyaga kastoy kaon. I'm home! Ha? Anya di napasama kan ka, tatang? Adamot bandage na kita sakam. Natinag ijay tambak. Ha? Kasano nga rod itan? Anya kasano? Kat sika at imang kadwakin ni tatang mo dito'y balay, kadamot trabaho kay ijay opisina. Yawat mo amay na masapul na. Naawat ako ni di trabaho nga inaplayak. Mangrugi akon. Asap. Anya? Ay sus. Sapay na aksidente ni tatang mo. Katsikan ananang ti mga sikaso ko ni tatang. Kasanumot nga iti trabaho kas presidentay. Saan da ka mabali na baybayan? Awan mga sikaso kanya. Sa balimot gaya man ti presidente iti asosasyon dito lugar tayaw. Apay, italaang nga amuyo da ita, tata. Nag-resign na ni Nana Celia. Diyak na damdamag tadaak laang ijay balay. Nag-resign, taawan mga sikaso kanila kay na. Awan nga road na ti pagdawatak iti tulong. Oray siya nga ro, tata. Sapay dandanin ti panaganak ko. Ay, kasano nga taday to yan? Nay, isumat day ta lumabas. Ayun, ni bakit silya mo't? Oy, bakit silya? Papanam? Dita kantina, mapan kuman igatangan nila kay ko iti tinapay na. Kumusta kan nga ay Celia? Kastilata Mang Tomas, mayat matlata. Labsan kayo pa'y. Ay, balasang kaw. Asino nga iti simukat a presidente? Ni Madam Auring. Ni Aureng. Kat no kumarik dayjay. Ay, mapanak man iti opisina na. Nagbalingaya man a madam. Mapanak mat inton bigat iti opisina ni Madam Auring. Agsulisitak ken kuana. Labas-labasan daklatan dagiti tattao. Didak pa yun may turod at alyawan. Kat anya nga rod ngay, awan kayon iti posisyon, iso asaan da kayon apagan nanang. Agpaisot ako na manakaw. Tay kunada nga rudawn. Nakadepende iti benepisyo ti trato dagiti tattao ken ka. Pudno day tananang. Ngam saan kang nagladingit? Tinapatag, napadasan nyo tinagserbi. Napudno apa nagserbi. Tada kayo tinangted, saan ada kayo tinikanda. Ay, wanmatkit day anak kaw. Sa nabali nanang, tanaragsak kamot dito'y balay akadwam ni tatang. May mayat kit di tanataltal na ti biyag mo. Tawan umay mang disturbo kan ka nga agsulisit. Wan nga rod. Ay, una yan ay atipada at tao no maminsan. Gaputa may saka nga opisyal, kikil dito kikil ijay. Ngaminton awan kan ititakam, sanda ka natalyawan, tawanan maaladakan ka. Ngala, saan nyo na panunuton day tananang? Ni Apo Diyos to timang subad, itiki naman nagtulong yo. Rumbang latta nga irespetom ti tao, nga oray awanan maalam kan kuana. Saan met agapo taadda iti takam, kat ison ti pagdawatam iti amin akasapulam, talaglagipam, adan met daytoy iti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti programa tayo.
Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.